izizwe ezomhlaba ngiyakhetha inkosi engcwele uNyazi Lwezulu. Amen. KwaNongoma ngikhuliswe emzini wakwaMnguni. Ngiyimbewu yakwaNkosi. Ngiyacela nami ukuba bazi indaba kaNkulunkulu. Indaba kaNkulunkulu bathi kuyingozi ukuhlala nje esithi isikhathi ungayikhulumi. Sibona siyakhuluphala nje. Asazi noma sekunjalo. Manaza letha kunendaba yensizwa. Insizwa indaba ayiqale ngo2013 ukushuba kakhulu. Beyilo yenzeka okuyemuva. Insizwa ithi kunobaba obehlonishwa nje umhlaba la eSouth Africa angizukulibeka igama ngitimba. Kodwa wathi beqala ukuhlabeka abayibambayo le ndaba engikhuluma ngayo bayakhumbula wahlabeka la ngoJuly. Ilapho kwaqala khona kwaqina kulensizwa. Ngicela abangcwele bangixolele manje indaba engizoyikhuluma izoba yinde noma izoba ningi. Ngicela ukuthi ngiyikhulume nje. Amen. Ithi wafika lo baba, mayefika lo baba kuyo uthi wena ndoda ngizongena kuwe njengoba ngigula nje. Ngizothi mangifa bese umphefumulo wami ungena kuwe wena uzobe uswenza lento engizokuthuma ukuthi yenze. Kodwa into ezokwenzeka wena uzoduma umhlaba wonke. Uvele kuma TV wayinika isithombe epusheni yayibona ngempela ibona ngisho overseas ivela kuma TV. Iwumuntu omkhulu lensizwa. Wayesethi lo baba kodwa into ozoyenza nansi. Wena ozobukwenza kuzobe kuwongalungile kuphela. Ubulala abantu, uphuza igazi labo, wenza yonke le mgilingwane.
Lensizwa lesikhathi leso kwenzeka le ndaba ibingelona iNazaretha noma bengayimbethi ingobe emhlophe. Kodwa into eyayifikelayo ekulaleni kwayo yathi ngoShembe ngeke kwenzeke lokho. Ufisa ukudlula kule ndawo encane. MaNazaretha uShembe uNkulunkulu. Ubukhulu bukaShembe angeke buchazwe yimiyebo kodwa yena uNkulunkulu. Ngoba noma sengiduka uNkulunkulu. Noma ngisahamba kahle uNkulunkulu lapha ngoba ngikhuluma kunabantu abakhona lapha abahlukahlukene. Khona isikhathi esifikela evangeli uzizwe usemoyeni. Khona khona uyibuza ngabe kahle kahle ngiduke yiphi ngone. Bonke labantu bakhona njengamanje la. Omunye uzovuseleka uzocimba ukuthi konjwa yini ezokhuluma kaShembe nami kuze ngene khona ngenxa yosizo lomphethe kusuka emuva. Angishumayeli ngicela ukukhuluma indaba lensizwa. Lensizwa ithi ngoShembe ngonyazi lwezulu ngeke. Uloba hayi uShembe ithi ngoNkulunkulu onyazi ngeke. Lensizwa hayi uShembe hayi uNkulunkulu futhi ngizwa naye ngizonqoba. Kodwa into eyenzakalayo mayithi ngoShembe ngeke lensizwa iphelelwa amandla. Ephusheni babelwa ithi iphakamia phezulu ikuyishone phansi lokhu ibambene yona imi ngoShembe ithi ngoShembe ngeke. Kodwa inkinga enkulu ukuthi ayikho kule ngobe emhlophe esimbethe. Ithi ayilo ezagcine yanqamuka lempi yakhona yaphaphama. Mayiphaphama ijulu kimanzi into ithi kwenzakalana. Khuluma umuntu unoyiphuzelwa nje utshwala. Angisho ukuthi mhlawumbe isikhathi sabo nabaphuzayo. Khuluma umuntu nje oyiqonyelwayo. Ithi lo muntu ufunani kimi phela angisonti umuntu nje oyiphilela. Noma ngimazi uShembe kodwa athi ngiyiNazaretha. Ayilenti idlala insizwe iphathe kabi ngosuku olulandelayo isabu kuyolala. Ithi mayisabu kuyolala. Ntambama kufanele kulala vele thenge utshwala bebuningi iphuze kuze kushawe 1. Isabu kulala ngoba yazi mayela zonzakalana. Hayi ihamba insuku izikhohlwe. Kuthi amavikini cishe amaviki mhlambe noma ithwase kola kaAugust ke lapho. Njalo ngapha yagula lo muntu lo iphuphayo. Ithi mayelele phinde futhi afika futhi lo baba. Mayefika lo baba manje vele lensizwe yazi ukuthi siyalo ephusheni lapha ikhumba ukuthi siyalo nalomuntu. Athi mayefika ngakhulumi usuku lolo. Imbone eza ngaphesheya lapha abathi kusemakhaya. Eze lo baba awente umhosha eze. Mayimila yona la emkhona imaduze umuntu omama makoti womuzi. Kodwa abazali baqondene nje. Athi amefike duze kwalo makoti afike atshela lo makoti inkulumo ekhuluma lo baba lo makoti lensizwe yayizi. Uthi lo baba la lapha lo makoti ngoba nje uganile umakoti womuntu uzokhulelwa ungazange uhlangane nomyeni wakho. Kodwa uzobukhulelwe mina. Ithi uzongizala mina ingane oyizala uzokwazi kwakho ukuthi yona ukhulelwe ingane eyimi. Izolengane mayikhula izokhula iyimi. Lengane izobenza ukubheda kuphela. Izogila imkhuba ibulala abantu idla igazi labo nje izobe ingcolile lengane. Akhala lo makoti athi hayi ngeke kulunge futhi nje ngizokwenza kanjani ngizovuma kanjani akhale nje ayibhonge iqhele lensizwa ishiba kanyana ngoba izithi kuyaliwa ngesikade endlule lo baba lo eze manje kulensizwa mayefika kuyofika engakhulunywa kuliwe nje ngamehlo yazi impi ke oyilwa ngamehlo zibhekane ngamehlo ibhekane ngamehlo kuyaliwa vele qhubeka leyampi leyana yangalona suku mayigcina ukubona ephusheni ithi mabelo ngamehlo kanjalo bese ivele izwi lahamba khona ephusheni ilamba nje kulamba ukuphuthuma nje ithi mayithi buka phansi ibona iRachel phansi bese ixoshe kahle bese iyalidla ilidle iRachel ilidle khona ephusheni lapha ilidle ithe iphathi nendawo neRachel bese izwi icasuka bese ibuka mayithi alibuka leRachel leli lo baba uphakathi kwale Rachel lengxenye sidlile usele yavela icasuka lithi vele ishaya phansi Rachel khona lapho ibhekele naye achitha isandla mana bonke ish ngaphinde ngabheja futhi iphaphama lensizwa kanti kwenze njani sambileke isikhathi sahamba isikhathi zashaya insuku ngitensi lo muntu ababengikhuluma ngaye ushonela ngoDisemba meqala kuphela ngoDisemba njengamanje kuya kwenziwe imicimbi yokuvayelisana ihlensizwe uthela ihleli khona ibihlala eLexander ithi mayihlela ibihleli khona bese kuhlangana kwenziwe nje isikushaya imali njengenjwayelo kuthengwe inyama kwaba kabi kwaba ngesabatha ibisikusaba wona isabatha ayihloni bathi hayi sokulinda kushona ilanga ngempela bayilinda kwashona ilanga hayi kulungile ke yenziwe lento leyayenziwe makuvalwa imaphela unyaka ithi mangabe kusenjalo kusadliwa khumbula evikini eliphelile mawuqala December loba useshonile
bese oyedwa abanaye la bephambana ngembono nje bese iyahamba nje yangalena uyethi umshumayeli ilahlizwe idlengwena ilahlizwe idlengwena bese ilandela lo kanti ilandela ngento eyinsimbi ekabi ithema inganakile ibhekele waseyishaya kabi la ekhanda ingozi ngithi zimbili noma zintathu enye ngaphambili iphendukeke belweke manje mabelo nalombhemu hayi ugcina kuhlukaneke kodwa ke kuthiwa ilimele insizwa khona lapho kuzange ukuthi siwe eclinic lapha eAlexander mayifika khona eAlexander ifika khona eAlexander befika beyihlole bethi hayi no sizo beyine amaphilisi bethi hayi no kulungile jike ekhaya ayilale insizwa kusonga osuke elimele ngalo inhlungu ngendlela beziyiyo ma ithi lale isikhathi eside mhlawumbe 30 minutes sikhuluma ngokusubonke obaphungaka nje hayi iphindi ibuye futhi Alex bathi hayi sokubukhela elokhujeni uye eEdenville Hospital ihambe beyise khona afika amanesi ayichecka inemaphilisi bathi wabona lutho kodwa iyaqhubeka ilala iphindi ibuyele futhi khona bayibhukhele eJohannesburg Hospital mayifika befika kwiscanner mabeyibheka kwiscanner lensizwa bathola udokotela mayifaka emshinini eyiscanner mayichecka manje kusenza lo mthambo wamanje ekhanda bathi isikali sengathi silimala sebecinga manje imthambo ukuthi imthambo abayiphazamisekanga mayibheka udokotela ihlole bese ikhipha iyafa zinhlungu lensizwa bese ebuya ayibuza udokotela ayibuza igama layo izisho ayibuze isibongo izisho ibuze ID number isho cellphone number igcina manje igcina ikwata imkhahle manje ithi khuluma uthi wenze njalo lokhu ujikajika ngoba mawuseyinhlungwini umuntu ekhulumisa kakhulu inhlungu zibaphe ziyaphakama agcina udokotela ayibuza zange uphathwa amafithi ithi cha ithi azange uquleke ithi cha bese ethi ngiyamangala ngoba le ndlela olimale ngayo umuntu olimele ngendlela olimele ngayo akaphili wena kahle ekhanda lakho kunama drop egazi angena ebuchosheni phakathi umuntu onjalo akaphiliki bekufanele ukuthi wena ushone ngosuku olimale ngalo kodwa mawashonanga noma ngazi kanjani bekufanele uphathwe amafithi kusuka ngosuku lolo olimale ngalo sizokunika amaphilisi ozowadla kodwa amaphilisi angeke kusize cishe onyakeni owodwa noma emibili azokuphatha amafithi futhi umqondo kwefanele ungasebenzi mina kuyahlanya ekhanda wena icasule sizoyithi manje phothi ngenzeni simshiye khona lapho asali nesi belimphelekezele udokotela akhipheke imedication yakho namnika amaphilisi lensizwa yinike lensizwa ithi mayifika endlini la ihlala khona afike yaguqa ukuguqa kwayo engacela into eziningi kushembe ithi mayiguqile ifika ithi shembe bathi uNkulunkulu ithi angiphiki ukuthi uNkulunkulu shembe futhi angivumi kodwa engikwazi ukuthi ma uNkulunkulu nguwe wangidala ma wangidala shembe ngicela ungenzele kubelula ngoba vele sengiyisikrepe ma kuthiwa ngizohlanyelwa ikhanda ngiphatha amafithi ayisekho into engiyiyo emhlabeni shembe ngenza ukuthi ngife angazi ukuthi umkhuleko ubizwa kanjani lo kodwa ngendlela isimo eyikuso eyayibonike lutho ngakhona owayifikela ukuthi isho lo amagama kuphela kushembe ithi lo suku lo liyakhuleka ngalo usuku eyaqala ngalo ukulala shembe uNkulunkulu manazareth akakhathalelanga ukuthi mina ngenza kahle noma ngenza kanjani lutho umile nje uNkulunkulu baye bethi ke obaba abadala uma uyathi ushembe mangabe amakholo engamkhonzi uthi lezihlahla zomkhonza namatsha yomkhonza nomoya yomkhonza ngoba uvele konke kudumisa yena sisenhlahleni ke uthi sibe abaduzane endalweni uNkulunkulu ayidala ukuthi simkhonze engathi uNkulunkulu engasipho ukuthi senze kahle umuze ekhala uNkulunkulu entabazo kanti nase imnambithi nakhona kuthiwa wakhala khala nje ukuthi sithanda kuphela sisodwa nasifuna kuye cha uthi uthathiswa sisodwa thina sivuma ukuzwana uthi ngiphatha amakholo ukuthi ngoba ngisabathenga ngikhipha lapha nekhona anivumi uyabona usalimala uthi hayi sengithi kodwa manje akulethe intabazo kuze lezi ingane zakwethu amathuna zalapha zingenekile mhlawumbe ezokwazi ukuthi zinqobe zona asazi ukuthi kwenze njani noma imindeni esize nayo esontweni noma yini asizwani maNazaretha singaqala la esontweni emakhaya akuzwani emakhaya angazi ukuthi yini lenza emakhaya ngazona bangaka angikho kodwa kuleyo maNazaretha ngikule ndaba lensizwa
Ilenze sicela kanjani ukuthi ishembe ngilo. Ithi ngosuku lo yalala, ithi mayilele ngalo suku lolo azange kufike ushembe. Yayithe shembe yona. Akasekho ugogo walensizwa, akasekho uma walensizwa. Ithi kwafika ugogo walensizwa behamba noma walensizwa. Bathi siyakuzwa ukuthi usufuna ukufa. Ngicela ukuthi ukudwebela akashongo ukuthi gogo noma mama ngibulala. Uthe ishembe mawuthi uNkulunkulu ngoba ngidala. Mawa ngidala wena ngozokwazi ukuthi ngenze ngife shembe futhi wayelidethe afe khona lapho kuphele ngayo. Ngoba vele usuku lofa vele ngeke lizofika kunombani. Mabefika bathi siyakuzwa usufuna ukufa kodwa manje uzofa kanjani ngoba kusamele ugane wena. Kusamele wakhumuza. Kusamele uthole ingane. Ithi bayithatha kusuka ilala ngo8 lapho ikhuleka ithi kwaze washaya u3 beyikhombe ethi uyabona kolungisa wena bahambe bese bekhatha bahlale phansi baphumule baphinde basukuma bahambe ithi kwaze washaya u3 bayivuka ngo3 datha ithi mina ngivuka ebuthonto kanjani ugogo umama hayibo methi izwe inhlungu zehlile inhlungu amen kulungile ushonile lo baba lo obethuza ingene kube uDisemba uphele ihambe ekhaya bayifika ekhaya lensizwa ifike futhi iphilele nje njengoba ijwayele ukuphila idlela okudliwayo lokho okuthandwa abantu bethi bayijabulisa asazi ukuthi umuntu ongaphuza uthola shaka jabuli niyena ngibuza lo mbuzo mina ngithi awu mawuthi ujabulisa ukuthi uthi wena ufuna ukujabula ungayiboni ngoba phela mawudakiwa umqondo usungasebenzi awuyiboni futhi ijabula khona awufuni ukuyibona wena kahle kahle ngoba okuningi uzongasazi ukuthi wenza ukuthi nenjabulo ishibila lapho nayo kodwa uthi uyijabulisa umosha imali lathenga phela utshwala kulungile manazaretha uthi lo mbhemu akwenzeke lokho ujabulisa ke qede usuku makuphuzwa ke emakhaya kufike kuphuza umzimba ukhathala ugcina utshwala kuthi mayizovuka ikhuphuke ngakusasa izokhuphuka ngesabatha lesizolo mayizovuka ikhuphuke ngakusasa bese betha ababhemu iphele phela umtshwala imali yokuphuza notshwala bethi akodlala ibhola manje khisha umjuluko kuzama ilungisa umzimba kuyavula amafemini hayi kudlala bese yolala bese ikhathala ingakwazi ngisho ukuthi yekhweni ivele ilale la kubo kusho mhlambe wayeqhinga laba ukuthi ingayi lapha ekhweni isukele la ekhaya kubo ithi mayivuma ilele ekhaya kubo bese ibona ihamba ibheke kwaShembe lithi izwi elikhuluma emadlebeni asezwa lithi hamba uye ethempelini ihambe lensizwe ethempelini ayibuzi nje kwenza ethempelini ithi mangabe sibheka ngakhona ibona abantu sebeyaphuma ibuze leli zuthi hayibo naba sebeyaphuma lithi izingane kulungile ingane ithi ayisengaphathi ngenze lithi izwe guqa hamba uguqa lapha yonikela ihambe yoguqa hawu sengiguqile sengibhekela ukunikela khona hayibo lithi ibuze sengizofika nginikele ngithini lithi izwe khipha imali onayo khikhini unikele embengeni ubonge ukuthi unyaka ophelile uphele usaphila amen bese uyicelelako icela khona kodwa bonga ukuthi ngonyaka ophelile ukwazile ukuthi uphile uzungene kulo nyaka hayi kulungile ikwenze lokho ithi yayikhipha athola ku10 rand ne10 yakhipha yafaka yasho ekushoyo yaphaphama methi yavuka ithi hayibo kanti bengifika ngempela ngonyaka ophelile kwenzakala afike uJehova ethuthukeni mayefika ethuthukeni uJehova lensizwa naye iguqeke manje sondele kuShembe iyocela phela ukuphila ithi mayifika kuShembe manazaretha uShembe uNkulunkulu okwangempela futhi mhlambe ngenze ukuthi ungangizwa kahle ngoba ubheke mina uthi hayi angikwazi ukutshela umuntu omncane kangaka uShembe uNkulunkulu cha uNkulunkulu Shembe ngifisa ukuthi ngisho lokho ngaphambi kokuthi ngiyiphethe indaba lensizwa engikhuluma ngayo le owehla yonke lento kuyo ngizama nje ukuthi ngiyikhe iyo leguqile njengamanje mase ngizama sengifike ethuthukeni ngiyayibeka le ndaba ngithi mina nginenkinga wonke umuntu uba ngathi umgcotsha mangabe ungakayimbathi ngomhlophe ngoba usaba lokho angempela baba nginenkinga la ngiphupha kanje ubaba ukuthi ngithi ngiyaligega igama athi libeke abizo omunye mase ngibheka manje kwakumvangela uTembe lo kade wayese umshumayeli la athi khuleka ngeke ngikwazi ukuyimela asambe ngiyokuxhumanisa nomshumayeli umkhwanazi wathi uJesus mangifika kuJesus athi wo ungaqhubeki manje
abiza umcosha athi zona le ndaba engihleze ngikutshela ngayo phinda futhi ndoda ngithi ngiyalibheka igama athi hayi ngigege libeke ngqo ngalibeka leli gama ngqo kunje wathi hayi isingaphe kwami lala uvuke ngusenkosini kusasa ngavuka ngakushembe mangifika kushembe uthe mangabe ngiluleka wathi mawuyibeka onyazini ungaligegi ibeke nje ngombaba uthi ubaba ukuthi uthi wena ufuna utuve ngikhona la ngishiye khona ngoDisemba mayibuye emakhala insizwa useyafela lo mkhulu uthi wendoda ucabanga ukuthi sengafa angifile indaba yakho kudala ngayiqala ukuyisebenza wena mfana ngihleli nje ngala uthi uyabona ngasuka lapha ya ngukhandela indingilizi ngahamba ngadraya nawe kanje seyahlangana manje indingi zokukhandela yona ngeke udabule wena ngiyakufuna kazi ukuthi wayifuna kodwa ushembe uNkulunkulu lokho ngifuna ukuthi noma inkulumo engikhuluma engehli kahle kokho lethi kodwa kungenele ukuthi ushembe uNkulunkulu awuthi mina ukuthi abakwethu ngenzeni ngoba ngiyayiphuzela ngiyayiphilela nje uyazi uma uyiphilela nje kulungile ngisondele enkosini ma ufika enkosini ngifike ngithi ngifaka imali umnikelo namhlanje kwakuyimali losuka ngifaka ngalo ngangaqondi ukuthi yini engangenza mangifaka lo mnikelo kwakuyimali losuku lolo ngithi ngiyakhuluma ushembe avela ngambheki wayegobile namazi ke uyayishintsha wasezulwini uthetha amacala mayisuke ehleli kanjena akawaqulika amacala ehleli ngendlela efanayo wakhona waqula ahleli kahle khembe khona agobayo khona athethayo khona niyamazi mawumazi uyamazi ushembe mawungamazi hluphe ukuthi umazi ngoba uyakuphoqa ukuthi umazi ngoba kuhle ukumazi usenganoba uzomdinga sengale ngale kabona umba makushiya ngale uzongomsindo nje kuphela ngale manje kuthiwa nguyeke ushembe lo manje njengoba njeza la ithuthu la ithemba lethu asizi noma kuthiwa khona ukubambe kanjani sondela kushembe uma umbonile nje kuphela mhlambe ukumbona wakho kodwa noma usungale uphinde futhi ukwazi ukuthi angazi ithemba igobile iyathetha udlula inwele ithi mayiphinda futhi ibuye uza kimulayini ngithi ngiyakhuluma iphinde idlule ngibheka ngibheka ngibothi ngizoba nenkinga la uyabona la angizukumbheka manje mayifika kimi ngiyakhuluma idlule ibhekele ithi mayisibuyisi kimi ithi ngivele ngikhulume baba ngihlusha ubaba ukuthi nokuthi uthi ufuna ukungena kimi ufuna ngidle igazi ngithi wena ephushe ngithi ushembe uthi wena usuNkulunkulu yavele yaqhiyama asezulu yavele yaqhiyama shembe manje sayithi uNkulunkulu yaqhiyama esimbheka esishaya nje isitrancane esimbuka ayisithi uthini asiphinde ngakusho ngusho yasitemtemoyiza kancane ngathi sicathula ngazi ukuthi uyasazi icathulo sonyazi yambheka yasimoyizela esithi hayi ngeke kwenze lutho seqedile mesho kanjani kodwa ngokwami mina ngakithi ngoba ushembe uvelile ephusheni sengikuye manje mesho kanjena sekulungile mayeqhubeka ngoba ngithi shembe lo muntu wakho uyaqhubeka angazi ngifike lapha kufike ishembe athi inkosi kubusise hamba uthathe amanzi abusisiwe ufike uchelela ohlala khona amazi washembe eshokini wayengasho kuwe wayeshokini ngesikhathi engangibeka ngaso futhi kuye angazi uma ufika kuye wena ufike ethi angithandi ukuthi ukuthathe nguyishoyo ngoba wayebhekisekile ngaleza futhi khathi angangikuso ngayo namhlanje nginengubo engimbatha unkhuleko angazi ukuthi amanzi yiwo nefanele ngivikelwe yiwo noma umthandazo kaShembe ayibekile angazi bona ukufanele kusebenza usethi kimi uShembe emva kwalapha eNazaretha la ngifuna ukufika khona senyabala ngubala baba ngicela namandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngithenge imoto uyamazi umuntu ongayembethe ngikucela ngiShembe efika funa imali ufuna ukuba rich ufuna uyazazi ngayo khathi ungayembethe ngubo kulabo abake bangayimbatha angibheka uShembe bese asashintsha ibusweni bese ngibuzwa athi kimi kahle wembethe ngani ngubo wena angazi ukuthi uyabuza umuntu ongayembethe ngubo uthi kuhambathe ngubo athi wembethe ngani ngubo ngithi baba ngilona Nazaretha athi yini ungabi Nazaretha ngithi ngiyaphendula athi awembethe ngani ngubo athi ngithi ngiyesaba uba yikhona athi usabane awumbethe iphi kubo ngithi mina baba ngisaba ukugundini wena nanokuthi uthi ngezani leso bese ngena umalume bayamazi ke asebenza ube khona umshumela ukhanyile bese ngena athi hayi wena kumele angiluleke phambi kwayo inkosi
wena kumele ukhethe inkosi umbathe uMnazaretha uhambe emanzini ngithi ngivusa amehlo ngiyambheka ngiyamtshontsha ushembe amehlo avutha lamagama akhulunywa umshumela ekhaya usho lamagama akhuluma ngamehlo yena ebhekisekile athi meqeda umshumele bese inkosi ibosesi kasuma khala kathela ngibheke egedini lapha ngehla ngenyo ngathi yangiphile ngiyawashela shembe uzongibulala kanti ngiyadlala amaNazaretha ngothi ngibuya lapho nje ngathi kwaba umsombuluko ngathi ngomsombuluko ngolesibili wafika ebusuku manje-ke manje hayi leyansizwa wathi nayo inkubo qoba ngaqoba wangiluleka uzuzohamba kanje ukwenze lo ungakwenzi lokho akwenziwa abala wathi khumula ngakhumula wathi sandla ngayibesa nje wahamba avuye ukuthi ngathi ubona ithi ngeke ngilunga kule nkolo yakho kanti ngiyadlala amakholo zambili zantathu insuku waphinde wabuya ekulaleni kwami waphinde wakhipha ingubo leyo wathi nayo ingubo mbatha nayo ingubo ngayimbatha waqhubeka la ayigcine khona kodwa engifisa ukukhanca phezulu Manazaretha ukhona bethu la isikhona kukancane okungathi awuningi esizokwenza lapha ngokwemndeni esithumile okuningi Manazaretha ngazi ngoba ushembe wangiluleka intende kodwa nje konke ayikhuluma wayeke suke ahambe onisa aphinda kuye ephusheni aphinda aqhubeka indaba nje yonke nikela abantu abangena benza ukuthi imgilingwane yonke sibona ngaphandle noba niyithole kwasila ethempelini wayibala wathi khumula ngakhumula wakhiphenye ngicela lapho nje phela wakhiphenye wathi mbatha nayo ingubo ngayimbatha ngathi ngamnika wangayivuma leyo kuqala wanginika isibili ngayimbatha ngathi mangiyimbatha wasuka futhi lo wamba ngishiya nje lephusheni namhlanje manje ngiyiNazaretha ngoshembe oNkulunkulu namhlanje ukhona lo mzi laba abazalwa bayakhala ngawo ukhona lo yamakoti zikhona izingane ngathi singafa ngo25 ngingenayo nje ingane bayazi obabutemba umzi ukhona umuzi bawufika lapha ekhaya wanonke mfuthi ufuna kwaNkosi mawufuna kwakhona kuvela mina namhlanje amen Nkosi kusenikuzeni Ngicela ukubingelela kwabangcwele bonyazi lwezulu amen Manazaretha uthe umshumayela inkonzo ngeyofakazi amen Ngiyacela nami bantwana benkosi ukuba ngifakaze ngoNkulunkulu owunyazi lwezulu amen Mina ke Manazaretha ubaba ongizalayo owakabuthelezi ePhomoroyi eMozane umama ongizalayo owakadlamini umuzi kamkhulu ozala umama usenyanyade eDande Mina ke Manazaretha
ngizalelwa kabogogo emzini wakaHlubi emtsheze Ntabamhlophe. Manazaretha ushembu uNkulunkulu. uNkulunkulu kimi ngoba kule mndeni engikhuluma ngayo umthathu awukho umlando okhona osakwambathi nguwe emhlophe. Kodwa engikuzwayo ngiyezwa bathi ubaba mkhulu ozala ubaba wayefundile wasehamba wayofundela ukuba umfundisi eBible School. Wathi mebuya lapho wabuya wasetshala inkolo emzini kababa wakhe, watshala inkolo yokuba umuntu ongasekho kulomhlaba uyidimona kumele akhonzwe. Base beyijoyina bonke namhlanje emzini wakithi kusenjalo. Kodwa ngazuza inhlanhla ngimncane kule yaminyaka kwaku 2006 Manazaretha ngathola inhlanhla ukubona ushembu ukuthi uNkulunkulu. Ngase ngibambelela ngoba ngangakaqedi nanesikole. Ngase ngibambelela ekutheni mekukhona kuyongixaka ngiyohlala ngiza phakathi kwaManazaretha khona into akayenza uNkulunkulu esewuthi ngolamakhosazana. Manazaretha mesohamba kulezi insuku ushembeke ilona dondolo ngidondolozela ngale empilweni. Anginalo elinye ithemba. Akukho la ngifike khona ngibika usizi lami ngaphandle kwaShembe ngoba mangikhuluma ngokuzaleka kwami kuxovene kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu engayekhuluma ethi hayi ngoba wena uzalelwe lapho wakhona. Inkinga iba sekutheni umuntu nomuntu kuba nenhloso ofuneka ezaleke. Kuyenzeka isidalwa sakhabo baba sizokugadela lapho khona ozalelwe khona. Mawufika khona sihlale ngaphandle, mawusuka bese siyahamba sihambe nawe sikunamathela. Kodwa Manazaretha ngikho lapho ngisekutheni besohamba siyentabazwe. Ngolesihlanu ondulelo lesihlanu lisuka ngalentabazwe. Manazaretha ngaba necala emsebenzini engalenza. Base emsebenzini kulesine kwafika usiphethe wasethi bayakufuna abakhulu eoffice eWalberg kunecala. Ngase ngithi hayi akunankinga ngizohamba. Ngangilazi iqale ngangilenzile bengazi nanokuthi ngingaxoshwa emsebenzini. Kodwa Manazaretha ngavuka sengathandaza ebusuku ngesikhathi sokuthandaza ngathandaza nango 4 noma sengizohamba ngathandaza. Ngacela uNkulunkulu Manazaretha ukuthi ngiyacela ukuthi ahambe nami ngoba vele leli icala mengingathiwa lizokhulunywa yimi lizongidla. Ngabe Manazaretha sengigqoka ngafaka iyembe ngathatha ifoto ngase ngilifasa la ehembeni ngase ngifaka ipullover yasemsebenzini ngase ngivala ngase ngihamba nginikela khona. Ngitheme ngizongena esangweni ngase ngivula ipullover ngakhuluma noShembe. Ngase ngithi mina uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngonile kodwa baba ngiyacela nyazilwe izulu ukuba njengoNkulunkulu ongenanjabiso ngicela ukuthi uNkulunkulu ukhulume nalabantu meke wakhuluma mina bazongixosha. Manazaretha ngani ngingena yasiliyandode emnumzana usufikile ngathi ngahleka kancane. Yasisho ukuthi wena nokuthi ngathula ngangabe ngisaphendula. Sathi Manazaretha yasivula ikhompyutha sahlala phezulu kwekhompyutha yalibiza yaliqula icala Manazaretha ngathulela. Uthe esuka Manazaretha kwase uthi angibheke le computer ukhomba icomputer ngomuno ukhomba isibongo Manazaretha. Methi uyasikhomba lesibongo Manazaretha isibongo sesibhala ukuthi umdluli. Ngase ngithi mina mnumzane ngisacela nje ukubamba la leli icala ongiqulisa lona elikabani ngoba lana mina ngisiyona wakamdluli nawe uyangazi. Wamethi ubheka icomputer wacikika amehlo abone sekubhala umdluli Manazaretha wasexolisa yena. Ngase ngithi kodwa ngisayile emsebenzini wasethi hayi ngcono uyongena ntambama ngabona Manazaretha ukuthi mengigoloza ukuyongena ntambama hlezi uShembe suke kimi ngase ngivuma ngayongena ntambama. Amen. Sahamba Manazaretha sayentabazwe sihamba ngebhasi elaliqashiwe leyikhaya Manazaretha.
safika sahamba kahle obaba betransport basiphatha kahle sahamba kahle lapha ebhasini maNazaretha kwafike kwanikelwa nezinto ababalayo uNkulunkulu akazikhulumayo ngesabatha abazikhuluma abaningi angikwazi ukuzikhuluma maNazaretha ngenxa yeminyaka enginayo kodwa maNazaretha wakhuluma uShembe wakhuluma konke akayikhuluma kwasekuyonikelwa nami nganikela maNazaretha ngathi ngilele ebhasini ebusuku maNazaretha lafika unyazi lwezulu lafika lathi unyazi lwezulu ningahambi la namhlanje wathi ningahamba nolala la sahlala ke maNazaretha salala sadla impepho kwabamnandi maNazaretha sabuya ngafika endlini ngo2 mangivuka ngemsebenzini ngivuka ngo3 ngafika ngo2 ngathi ukulala ngase ngicela insizweni lezi engisebenza nazo ngacethi ngicela i-hour elilodwa ngoba ngibuya uNkulunkulu bavuma maNazaretha amen ngase ngiye emsebenzini kodwa ngesabathe edlule uMasamba siya eThemba lethu siyosebenza ngasuka ngapha eSoweto la sengihlala khona ngafike ngadilika lapho ngase Southgate kwafika abanye abafethu abantu basabatha enkanyisweni la eSoweto kumshuma elichiliza bafike bangilayisha sahamba enye insizwe yayidriver lapha mase silosikhuluma lapha eThemba lethu ngasemahotela siyakhuluma iliyansizwa kanti lezi zihlahla zala zingakanani ngithi mina hayi zingaka nje vele ziyatshala kodwa akhula kancane zingaka ilensizwa lesikhathi ubabegcina ukubala enza inkonzo la ngangikhona la ngangizobhabhadisa uthi into eyenza ukuthi ngibuza lento lezi zihlahla zazizinte zile phezulu lezi zihlahla kanti asakhulumi yini ngimina akaze khuluma uthi lezi zihlahla ziyakhuluma uthi meqhamuka uShembe lapha abantu becameni uyingcwele uthi noShembe mekhuluma uthi ngangizwa lezi zihlahla akhuluma zithi uyingcwele ehalalisa maNazaretha sisendabene njengale ukuthi noma ngathi usizi lingakanani kodwa mesiphambi kwaShembe sibambelele ngaye mina ngibambelele ngaye kulolu hambo lempilo ziningi igameko zingehlela ngimncane uma sifika lapha sifike sithola obaba angaze ngibe nobaba emhlabeni kodwa akakazi ubaba engiphike kodwa futhi kwahamba sengimdala ngo2018 kodwa ayikho into akangitshela ukuthi njengoba mfana ukhona emhlabeni kuhanjwa kanje khanjwa kanje ngihambe ngiyashayisa kuzo zonke indawo ngibuye ngishayise kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangibamba ngo2006 ngisemncane ngase ngibona indawo sengihambe zonke ukuthi mengathiwa ngibuyela kuShembe hleze zonke izinto zami zingahamba ngendlela amen nakuba ngiyasebenza ngibonga uShembe unyazi lwezulu ngoba ngelinye ilanga maNazaretha axoxa ibonakaliso kodwa ngathi ngilele ebusuku aqhamuka ngase ngicela umsebenzi ngisebenza lo ngusebenzayo ngenhliziyo engaphandle ngacela umsebenzi ngase ngicela nokunye ngangikucela wasejika wabuya kimi wangithethisa wathi awusebenzi nganyobozela maNazaretha lokho engangicela wasengibusisa kodwa maNazaretha ngelinye ilanga ngihleli phakathi kwensizwa zangakithi emtshezi ngithi ngakithi ngoba ngalusa khona ngangihleli nazo insizwa zazingakholwa kwase kwenzeka inkinga ngelinye ilanga basi zasehamba zemakhaya kunomsebenzi ngase ngisala nje la sasihlala khona kunemkhukhu nami kukhona owengihlalise kuwo zasehamba lezi insizwa kwase kusala omunye umfana wakubo wasala wasefaka omunye umngane othi umoya wathi abantshontsha imoto eyayikhona lapha bathi bazama ukuyintshontsha imoto babanjwa bathi masebebanjwe bathi babethunywe yimina lokho amacala weMaNazaretha angisenankinga nakho kodwa bekungithatha ungifake ejele unyaka nonyaka noma nje mhlawumbe ngihlale ngaphandle izinyanga ezintathu ngithuke sengiboshwa ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngalandwa kwathiwa sengidubula umama ngingazi ngaze ngasizwe elinye iphoyisa lathi hayi lesitora sihlangani bangidedela nami ngize ngithule kwesinye isikhathi bengithathiswa kwesigebengu ngize ngigcine ngithula nje abantu bebekhuluma noma ngayini ngoba ngiyazi leyo nsilo ukuthi yani kodwa yasilensizwa bebethunywe yimi kanti lezi insizwa ngihlala nazo sizobuya zathi mebuya zayithola indaba zase zibamba zanenguyazana zayibamba ngihleli nazo angazi kwase kunelinye ilanga mengilele kwaqhamuka umuntu
ngathi ngimxoxela le ndaba ngoba lo wayesengihlalisile nawe esengixosha manje ngingazi ukuthi ngizoya ngoba ngisebenza kwase kuqhamuka umuntu walo muntu uphuma la uhambe ngase ngimina ngizoya ngoba ngisebenza ngase ngiba nenkani ngahlala ngathi ngihlele ntathakusa zangolesihlanu maNazaretha ngezwe kuba khona umuntu ongqongqoza eminyango ongqongqoza kwadabuka uvalo ngani ngithi ngiyabheka eminyango uShembe unyazi lwezulu ugqoka umjiva maNazaretha angazi noma onevi noma omnyama ngoba kusebusuku kodwa umnyanga ngizange ngize nguvulwe yamba namadoda mhlambe ayengayigqokile ingubo emhlophe ayemane noma ayemahlanu mina ngithi ngiyalalela ukuthi umuntu uShembe uzokukhipha la ngaphuma ngaleso sikhathi ngakusasa ngavuka ngaqoqa into zami ngayoxela bengihlalisa phansi uShembe ngizofike ngicuphe khona zangihlalisa lezo nsizwa kanti lezi insizwa maNazaretha khona zase zikuthengile ukuthi mekwenzeka ngilala ngolesihlanu lo lengaphuma ngalo zase sizokuvala bese ziyakuthela zikuthelayo bese ziyangilahitha ngeqala ngingalazi ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu maNazaretha ngalezo ndaba uma ngila eTempelini ngomunye unyaka ngifike ngiyasindala isiqephu sami ngiyasindala ngithi ngizohlala mina ngithi ngiyaqalaza ngibona indoda imeceleni kwami le ndoda emeceleni kwami ayugqokile ingubo emhlophe njengani igqokile nje umuntu ngisindala isiqephu esehlala lo baba mina ngithi ngiyambheka ikhanda lakhe limhlophe angilele into eyenzeka ngikhona la eSandanezo uma ngithi ngiyambheka lo babini olezimhlophe sihlale nalo baba kacela kangikhulumisi ngithi ngikhipha ifoni njengoba mehleli ke mhlambe mekukhuluma umuntu ebhora mhlambe njengana mhlambe sekuthi nje khipha ifoni nami ngakhipha ifoni ngenza leyo nto wayishaya waphansi wathi le ikhaya umthetho le ekhaya uthi ayiphathwe ifoni ngase ngihlubuka ngoba ngimhlalisana nasesiqephini sami akacelile ngisho ukuhlala wasukuma hamba engashongo lutho sagcina ukukhuluma lokho mina ngithi ngesabatha elilandelayo ngiyasindala isiqephu nanga eduze kwami uma ngithi ngiyambheka uyona futhi le ndoda ngihlubuke maNazaretha kodwa bese ngiwehlisa umoya ngoba mdala ngiyingane ehlale bese ngiyiphatha kahle ngalelo langa wangitshela nanokuthi akuhlalwa kanjani le ekhaya kuhlalwa kanjani kodwa ngoba ngiyingane ngase ngimhlalisa wayeselokho enginyonkoloza engibuka esmile engibuka sahlala kwaze kwaphela inkonzo yani mayephuma inkonzo wasesuma sethi inkosi ngibusise wasehamba ngelinye ilanga ngihleli la ngemuva eMastebhisini ngaleso sikhathi nginenkinga ngisebenza umsebenzi lapho phela uthole khona abantu ukuze uhola ngecommission senginamaviki amabili ngiyasebenza umuntu esiphethe lapha elinsizwa yangapha eLimpopo isonta kulaba abantu laba abafaka konke abayifaka la esiphelele isonta khona nami senginamahloni ngiyagibela isitimela ngiyeza ngibuya kunamuntu abantu bathola abantu nga5 bayahola senginamahloni kodwa ngiphushwa indlala uthi sengize ngathi ekhaya ngithola umsebenzi sengisaba nanokuhlala kubantu engihlala mengizothi ngiyahlala bazonginesako nje ngoba wawuthola wawuyeka sengiyavuka ngiya inhliziyo ayisekho lensizwa isithi komunye mekulesihlanu ithi ayi labantu bakaShembe zidididi impela lezi bese ngitshela lensizwa uthi uthi lo mnumzane hayi abantu bakaShembe hayi bonke nje bayafana idididi lezi niyazi ke maNazaretha mawuphakathi kwabantu abangakholwa ungazi ugunde mekuthiwa enkolo ayingenanga enhlizweni yakho ayi maNazaretha ngafika la ngahlala kuyisabathe ekuseni ngingakangeli isonto ngahlala eTempsile ezingapha ngemuva ngihleli ngethi kwase kuqhamuka umuntu labantu maNazaretha abe behlala la malingekho isabatha laba bagqoka ingubo omehambe bamba ibhlukwe ebhanqa amabhlukwe efasa amaguzu ngocingo laba abantu abebehlala la kuleli ithempeli bangapha futhi lapha enzansi kuqhamuke lo muntu efike kimsa ubona insizwa ngemina yebo ethi njani ngithi ngiyaphila ethe ukhathazekile mina ngikhathazekile ngithi inhlizweni lami lo muntu ngifunani lo muntu yazona inkinga yakho yini wena uyajaha wena nenhliziyo yakho isifuna ukukhathala uthi amazi mthushambu uNkulunkulu uthi yazi uleyo sekhona uzenkulunkulu lethi khuluma nami ngilala endlini ngigezile ngize sabatheni kukhuluma umuntu onethwa isimvula lemgqoqeni ungithetha ushambu uNkulunkulu yayikhuluma le
kimi ngaze ngabuza ukuthi lo muntu ukhunyiswa yini wasethi ke mase qedile wathi awungiphi 5 rand angazi noma ngamupha noma ngangingenawo wasethi kimi awungitshele uyongibona yini mekwenzeka sibuye sibonana ngani mina ngiyokubona wathana mekuthiwa kuyenzeka uphinde kwesibili mekwenzeka uhlangana nami uyongibona yini ngathula wathi ngibuza ukuthi ngoba mina ngisahlali la sengihlala ngapha ko Bramfontein njengamanje bengidlula nje ngase ngikubona ukuthi inhliziyo yakhe yakhathala wathi bengifuna ukukubuza ukuthi mzukwane sesibonana kwesibili wobuye ungibone yini hayi ngathula maNazaretha njengoba silana maNazaretha ngibonga ithuba lokuba ngikhulume ngiyaqala empilweni nami ukukhuluma phakathi nje kwabantu ngiyaqala ngaze nasemazweni akithi ngiyahoba noma ngayi kuphi ngiyaqala nje ngakhuluma ngithe namhlanje ake ngikhulume ngoNkulunkulu onyazi lwezulu ngoba ngesinye isikhathi ngase ngiqala sengilandela ngibhema ugwayi kwafika inyanga yezulu ebusuku yathi ngizokuyekisa wena mfana ugwayi after 3 years wena ufika u3 years wangiyekisa ugwayi ngisedande esibhedlela besihamba indawo zengikwaziwe-ke khona nginamanxeba la enhlizweni okwakumele ngife ngikwaziwe nginosigameko maNazaretha sicashe ngaphansi kwaShembe anginayo ubaba engikwazi ukumbikela ngikwazi ukukhuluma noShembe kuphela mesiphansi kwenu maNazaretha sizekile sisuke size kubazali bethu esinwesibika usizi lethu nikwazi ukusiduduza njengoba nje namhlanje ngilapha ngizobuya sengiphilile ngizobuyela endlini sengiphilile noma ngathiwa nginosizo olungakanani ngoba sengingene phakathi kwenu noNkulunkulu yafika inyanga yezulu emaphambi kwami yangibheka ngathandaza umfana wakithi enginaye engamthola uyedwa wayeneminyaka emithanu ngani nankosi mengifa ngoba kwakufa abantu la eceleni kwami kushona belungu kushona abantu amanesi mefika la weshift engibule lo muntu usaphila kodwa angiyibona ngiphila yafika inyanga yezulu emaphambi kwami yangakhuluma lutho asihambe ngase ngithi aya ngeke ngife base bengidischarge kanti akamele bengidischarge bangidischarge umzimba uyabokozela ngophele ngaphakathi ngihambe uma ngihamba uShembe wasebeka umlungu phambi komnyango sengizophuma esibhedlela wasethi umlungu wathi ngibuye ifile yakho ngamvezela wangithintwa wathi hayi buyela emuva ngani mengibuyela emuva baphinde bangilalisa abasebengisika bangifaka lento okuthiwa iICD train yampopha igazi engisho ukuthi maNazaretha uNkulunkulu uShembe ukube wayengekho ngabe ngiboshiwe mengathiwa ngiboshiwe ngabe abantu bahamba phezukwami ngiyambonga uShembe maNazaretha ngibonga ithuba ngiyacela la ngingakhulumanga khona kahle ningithethelele ngeke ngakhaza ukuthi ukuma nje phambi kwaMaNazaretha bengiqala inkosi busisa Sabelelo 38 iya hamba anginge inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha onyazi lwezulu amen. Lokhulumayo umfana wakaManqele eintabeni zabanongoma. maNazaretha ingcwele sihlangene ngendaba enkulu indaba yeSabatha. Sihlangene ngoShembe
uNkulunkulu kithi nakuwo wonke umuntu. uShembeke umqali wendlela ngenkathi ehla esitimeleni emsizini wabe sekhuphuka ngeenyawo ekhuphukela entabeni yasenhlangakazi. Kwathi esendleleni ehamba wedlula idamu ekuthiwa uMngeni wakhuphuka wadlula intabeni zasemaphepheteni. Uthe mayefika lapha intabeni zasemaphepheteni wayesengena emzini othile ecela ukuyogoba izinkophe ngoba kwase kuntambama. Uthe mayefika kulomuzi wakaHlambisa wangena wakhuleka yamukela indoda yakulowo muzi. Uthe mayengena yayisimlandisa le ndoda ukuthi kulelizwe isikulo siyalwa kunempi. Uthe sakhuluma kanjalo wayesethi ubaba omkhulu hayi wena ngeke besakwenza lutho. Ayi ithi le ndoda ngizokushiya la okungcono ulale mina ngihambe ngoba siyocasha thina emahlathini ngoba labo bantu bayangifica la bayongibulala. Uthe ngakaligwinyi zabe ingena abengena lamadoda ezofuna uHlambisa. Athe mayengena waphenduka itshe. Amadoda athe mayengena vela bona uHlambisa akangambona uHlambisa bona nje itshe lidwala. Ubaba omkhulu kazange bambona. Base bathi hayi kodwa manje uHlambisa akusafuneke manje ahlupheke alokho ebaleka. Sekufanele simtshele ukuthi engabe sabaleka yena akahlale ekhaya. Hawu angazi izitha izingasho kanjalo kuwe. Uthe kunjalo bathi uzokwazi ngani manje uHlambisa ukuthi ngeke sisambulala ngeke sisenza lutho kuyi. Wasethe umunye hayi asithatheni itshe siqophe lapha kuleli idwala ukuthi angabe sabaleka yena akahlale emzini wakhe angabe sahamba. uNkulunkulu kaShembeke lobo ukuthi wabafihla laba bantu wayesengena ezinhlizweni zabo ukuthi uHlambisa ngoba umukelwe uNkulunkulu uHlambisa kwasekuba naleso sibusiso sokuthi angeke besalwa naye. Amen. Amen. Ezweni lakithi kwaNongoma ngapha endaweni yaseNjampela kunomkhokheli wakwaMpungose emzini wakwaMpungose bamaNazaretha. Sekuxoxa omunye ubaba esesipotini uxoxa kanti khona ubhuti walomkhokheli ebesethi sisi kumele uyobophisa le yandoda ibikhuluma ngawe. Ithi le ndoda ngithe ngiyangena ebusuku kwaMpungose ngingena esangweni elikhulu ngafica ubaba wakhona emile ebusuku. Ngaphinde ngathi ngiyesangweni elincane ngafica umama wakhona emile kulelo sango futhi. Uthi labantu bakwaMpungose abalali. Uthi ke ubhuti kaMkhokheli ubufunani wena ebusuku? Le ndoda lena ithi hayi laba bantu abalali ebusuku kushuthi kukhona abakwenzayo ebusuku masilele. Uthi useyatshela uMkhokheli uthi uMkhokheli cha hayi miyeke ngoba uyazi yena ukuthi ubezofunani. maNazaretha uma sihamba kahle uNkulunkulu uyohlala engakithi njalo. Amen. Ngiyabonga nami sekufike la engiphela khona. Inkosi ukusiseni nikuzwile. Amen. Amen. Yekela olandelwa
ngiyayikhetha inkosi yasemhleni unyazi lezulu amen uthe umshumayeli sisendabeni enkulu yebo indaba inkulu ngampela lokhuluma ungubane endaweni zasemsinga ngisabatha mangisekhaya emfundweni umshumayeli wami umcondo umkhokheli umazako umvangeli undawonde umfundisi umthembu amen ngiyabonga ithuba lokuba esiliphiwe umshumayeli ngibingelela abagcotshwa ngibingelela abashumayeli nabakhokheli ngibingelele baba ungubane ehlala endabeni isikhathi sesihambeni amen indaba inkulu ushembe uNkulunkulu ngabe sagezeka namathambamo njengamanje ukuthi ushembe wayengekho ushembe ngizokhuluma ngibuye nganeno ushembe ungisizile kakhulu emhlabeni ushembe ukuze ngibone ukuthi le ndaba ushembe uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ushembe umthande ngisesitrini sika mama amen ongizalayo intombi yakaZulu ngingakazalwa sengizelwe ubaba lapha emzini wakithi angaze ngibone ukuthi khona umuntu osake wagqoka ingubo emhlophe uqale ngami kodwa umndeni mkhulu kodwa uqale ngami ngabona ukuthi ushembe wangithanda ngingakazalwa ngisesesishini sikamama ushembe omama bebebabili bengenangane kwavela mina kuqala ngoba umama owagida kuqala emzini okaKubane emzini kaMkhulu ma egidile umama kwazala mina omama bebabili amantombazana azalwa kamuva ngathi mangizelwe ubaba wayengafuni nami ukuthi engakholwa ubaba ephuze utshwala nje ezeze yonke into ebhizi inyanga yenza yonke into kodwa mina ethi ngagumi ikhanda ethi ngingezi lutho engafuni kanti indaba enkulu ushembe wangikhetha ngisesiswini sikamama kodwa ubaba wayengazi sisihleli nodadewethu sibabili endlini enkulu yakwethu sisobabili kwangena izulu ngabona ibhola liqhamuka maliqhamuka leli bhola sihleli phansi kwendlu sesihlale phansi kwendlu ke maduma izulu emakhaya masihleli phansi kwendlu
ngibone ibhola lingena ngomnyango likhulu leli bhola bese ngithi mina kudadewethu hawu dade nathi ibhola lingene emnyango lashaya izulu malishaya izulu ngibone ikhehla selithanda ukubampunga bese livimba liphakamisa izandla livimbe emnyango libheke ngasemnyango la uqhamuka khona ibhola kodwa ngabona sengibona ukuthi sengikhethile inkosi yasebuhleni ngathi mangibona kwaze kwakaningi ngibheke thawu lo uNkulunkulu kanti ushembe kanti angathi uye lo owavimba izulu elasobulala lapha ekhaya ngabona ukuthi hawu uthingo lenkosazane olasivikela lizosibulala izulu nodadewethu uNkulunkulu ngiyacela ukuba uNkulunkulu engiphe ukukholwa ngimazi ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuba ekhumbule abazange bekubona abakithi kangubane abazali bami omkhulu bami okhokho bami abangazange bekubona kodwa ngiyabonga ngoba bathe mina angizobakhonzela Nkosi ibusise nizwile amen amen
Pastor